Pyogi lanamebe uti chinol khonsa kyamgyo chumbu choki sangchu khongbe ki chun zamling na shide chunbe gongshi kha thado gyu gyagyab ngodre tang kodo peche ari thongger New York du yebe pyogan tang Lions Road Senge ngada shebe pyogu nangdengi tine sungde thone dawadi chize jupshi ne gozu ki nyinta nge ring kewang kha denshu ki thado gyu dolen sungshe ki lerim shi kodi shu yobatang teyang chize chupdun dolen ki nyin shibar chamze dembe chizo shebe jushi tho kebe dolen sungshe kap sugar potang ki nyenzo ne khonsa cho ne nyamdu neba shebe kalop ki nyendon shik dembe shu yobare mentally, emotionally, physically, we are safe. Nganzo changma lu dan samlo nyonsor kangi chane kyang kebar me lube chane nganzo na chi jongi kebar chungse re yu nganzor chebe kanye mangbo shikni so so chode chungjon te so chewar chi thakbatang nge gekap nge chulu she rigru ta teri medawa dinzo so cheshe mare nganzo doa mi imbate ang thangbo chi ne doa mi changma chigyuri imbe samba de goge chewe kor kache yobare yang khonsa chone no longer thinking my nation, my continent. No. Now we have to think humanity, about world. We should have sense of universal responsibility. Ngebe nesu ki kyang thamje penju tenjing dewar nebe radio chigi yu pena zamling penjo tha tishin khole chadwe phewe neda che yin derten thuju dinde kapla nge gegap ta nge lingchen shebe samlo torne doa mi chi ta zamling chi kor samlo tong ge la kunjab gengur ki samlo ta nyamru thone lega che ge gor ka je yu bare tishin lerim koti nangke senge ngata shebe chokbe chi gep chomdik pa Kushab Melvin McLeod Laki Lerim Ngoto Tho. The Dalai Lama said, I believe that at every level of society, the key to a happier and more successful world is the growth of compassion. Konsekyamgyo chimbuchogi katse döntar chizo tomen jindashik yin rung digi tan lamlon dembe zamling shik yongyur chamze nyamleni metu mirungwa shik yin batang Teyang chu ke lemin la madwe par so cheshu changme dwa mi sangbe yunden nam kongbel tong ge ba katse bashin nganchu digi dembe chizo cham member shide dan thulam dembe chizo shi tün ge gor son yobare yang lerim to sonshe nangke ari Louisville thongge ki thongde chigyap kushap Greg Fisher la ki nganchu Louisville thongge te digi dembe thongge shikdu jidar tün thup shebe jushi to sonshe nangap kone I believe we're born with compassion in our hearts. It's a human value. And people who have a secular pulpit Nganzo changma chamje sabun semna yebe to keba shigla yije chegi yu chamje ni dro mi rintang cheshu shig yimbe chulu rime gi khansa chwe kyang dro mi rintang zo chamje dan zedun ningje sogi kene kor thudur nangi yobashin ngö rangni yang thu ta du chamje nyamlen nangi yu Nganzo changma dro mi rintang gi thone chikdu di thubatang khonsa chone katse bashin chulu dan rigru chapsi soni chone chungwe kebar yindu nganzo changma nyamru tho chamje nyamle shijar jimbe tho komba dumbe nang gogor sung yobare gyagar changshar denjong gi gesa gangdo ne Asia rawa lundin khang gi sargo ba pasan chering